ولی تماشاوان هیجا ام بزانبن چه بویرین گرنگ ده سال 2020 ده لترکیه رودان کو بویرین گلکی گرنگون دراستی ده سال 2020 ده لترکیه رودان جدر وی کو روشا آبوری آواری هر وها گلک روشین دن رودان جه دسپیکا سالی و ام دسپی بکن دوی مها یکی 2020 ده 250,000 کوچبرین سوریه ایکو بطایبتیش دورا ادلبی هاتبون بر بسی نوری ترکیه و هاتن او کوچبر خواستن کو درباسی ترکیه ببین لی ریگریل گلک جوان که ساحات کرن بشک جوانا جی کاریبون درباسی ناو ترکیه ببین 250,000 در دورا 250,000 کوچبرین سوری بون ایکو دخواستن درباسی ترکیه ببین هفته ماه یکی 2020 ریکفتنک دریایی لگل لیبیای پیکات و ریکفتنه ده یا کود ناو بینا ترکیه و لیبیای ده پیکات ده ناو بینا سروک وزیر لیبیای سراج و هر وها سروکومار ترکیه رجب طیب اردوان ده بوم 24 ماه یک 2020 لبا کره کردستان بمقابنی و لالعزیز و ملاتی اردهیجک به پلیا 6.8 پیکات دوی اردهیجه ده 41 کس مرن 1607 کس بریندار بون لبا کره کردستانی بطایبتی جیل دبرا العزیز و ملاتی گوده که بیسر خطا اردهیجه ده گلک جاران اردهیج پیکتین او اردهیجاگو پیک هاتی به 6.8 بو باندورک لالعزیز و مالاتیا کرد دست پیکی ده 4 و 5 ماه دیا سالا 2020 لمیکس آوانی دکتنا آشوتی ده 41 کسان جیانا خواست جدسته وانجی جهکه کو بفرگلکی لی دباره آشوتی پیکا 41 کسان جیانا خوش دسته 27 ماه صباتی ماه دیا یا 2020 ده لادلبی لگور هاتی راگهاندن باوایی کی فرمی 36 سربازین ترکیه هاتون کشتن کشتن جالی چه آلی و چه بو حتی آنها جی ندیاره جالی ترکیه به هاته دست نشان کرن کو سوریه کریان یکی ماه آدار 2020 آنگو یکی ماه سیا 2020 اپراسیونا مرتالا بهاری دست بکر کو ارتشا ترکیه به تایبتی برانبری روجاوایی کردستانی پیکانی و وی چرچوه دجی ایریشی روجاوایی کردستانی هاته کرن 11 ماه آدار 2020 تومار کرنا کسی یکم به کرونا ترکیه هاته دست نشان کرن اف یک وکی روژا دسپیکا بلابونا کرونا و مرنا کسکی ترکیه 11 آدار 2020 دست نشان کرن 3 ماه نیسان 2020 جبر کرونا کو باوایی کی برفرح برا بول ترکیه قدغه هاته راگهاندن قدغه درکتنا درول ترکیه هاته راگهاندن کو ترکیه حتی ایروژی روشا ویروسا کرونا یک جوان ولاتانه کو هری زیده باج دایه یکی ماه حزیرانی 2020 ریکاریم خواه پاریزیه لی ترکیه هاتن سست کرن او یک جیبوی اگری جالی دزگهیم فرمی و هات راگهاندن کو ویروسا کرونا لی ترکیه کتیه بین کنترولی ده لی پاشی امی ببینن که اوسا نبو 14 ماه حزیرانی 2020 لکانی رشا چولکی اردهشی بو به پلیا 5.7 هر وها اپراسیونا پنجه باز یا کو ارتشا ترکیه لدیجی گریلیم PKK بطایبتی لحرما باشوری کردستانی راگهاندی ده ماه تیرمه 2020 موزه آیا صوفیا وکی مزگفت هاته وکرن او یک جالی رایا گشتیا جیهانی و گلک نیینی هاته دست نشان کرن کن آیا صوفیا گرنگترین جهه اولی ارتودکس هریسیانین لترکیه 21 ماه طباق 2020 لدریارش لگور آگاهدارین دستلاتا ترکیه 320 میلیارد دلار گازا خوزایی ها دیتن سرکومار ترکیه رجب طیب اردوان او یک وکی مزگین یک جبوی رای گشتیا ترکیه دست نشان کرد 27 ایلون 2020
Tirkiye باوایەکی فەرمی پشتگیریya xweş بۆی Azerbaycanî destnîşan kir ku Azerbaycan û Ermenistan ketin nav şerekî de li ser Nagorno Karabağ Tirkiye باوایەکی فەرمی piştgiriya xwe diyar kir. Hevdehê meha cotmehê 2020 Tirkiye hêzên aştî ji boî Nagorno pejirand. Ev yek jî divê çerçeveyê de hate ragihandin got gel Rûsya dê wê hêza aştiyê pêk bînin heta niha jî pêk nehatiye. Siyê meha cotmehê 2020 li İzmîra Tirkiye erdhêjek bi pileya 6.6 çêbû. 116 kesan jiyana xwe ji dest da lê bandorekî gelekî zêde li İzmîrê kir. Siyê meha cotmehê 2020 Serokê berê Partiya Niştimanî Ango Anabatan Partî Mesut Yılmaz mir jiyana xwe ji dest da Mesut Yılmaz. Nehê meha mijdarê 2020 Berat Albayrak û Zavayê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğanê jî Wezîrê Xezîneyê Tirkiye û Gencîneyê Tirkiye dest ji kar berda ev dest ji kar berdana wî ji alî Serokkomar Erdoğan ve hate pejirandin û ev yek jî hate destnîşankirin ku dibe ku Albayrak ji kar hatibê dûrxistin. Dihê meha berçila ango vê mehê dihê meha 2020 hejmara pêketinên korona li Tirkiye gihişt 1.748.567 kesan. Tirkiye bû yek ji wan welatên ku herî zêde vayrosa korona têde belav bûye. Ev bûyerên sereke bûn ku me ji boî sala 2020 bû Tirkiye destnîşan kiribû. Temaşevanên hêja li Bakurê Kurdistanê çi çêbûn? Bayram Bozyel cîgirê Serokê Giştiyê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê ji Diyarbekirê li gel min e. Dembaş kekê Bayram. Kek Bayram ez ji wê yekê dest pê bikim. Niha li Bakurê Kurdistanê bêguman êrişên dewletê hemberî doza Kurd wekî mijarekî serekeye ji alî desthilata Tirkiye ve 2020 de dawiya wê de Recep Tayyip Erdoğan Serokkomar destnîşan kir got pirsa Kurd li Tirkiye nîne. Divê derbarê de gernirxandina te dest pêkê de bikir. Spas dikim Kekî Cemal. Rastî ev ji bo AKP ji bo Erdoğan guhartinekê trajîk e heta trajîk komîk e. Salên 2000 da Erdoğan li ser navê Pirsa Kurd CHP rexne dikirin, êrîşan dibirin li ser CHP û wekim